dinaran wala dirhaman innama warrasul ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin wa qala alaihi salatu wassalam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a rawahu Anas bin Malik wa qala alaihi salatu wassalam man talabal ilma kana kafaratun lima madha wa qala alaihi salatu wassalam al adabu ardun wal ilmu nabatun fa illam yakunil ardu fa kaifa yakunu nabatun wal adabu syajaratun wal ilmu tamarun law lam yakun syajarun fa kaifa yakunu tamar wa qala alaihi salatu wassalam man mata fi talabil ilmi faqad mata syahidan wa qala alaihi salatu wassalam man mata fi talabil ilmi qabla husulil maqsudi khalaqallahu ta'ala malakan 'aliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah wa qala alaihi salatu wassalam man arada an yanzura ila utaqa'illahi minan nari falyanzur ila al-muta'allimin wa qala alaihi salatu wassalam muta'allimun kaslanun afdalu 'indallahi ta'ala min alfi 'abidin wa qala alaihi salatu wassalam qiwamul 'amil bil 'alimi wa qala alaihi salatu wassalam man khadama 'aliman sab'at ayyamin faqad khadama Allah ta'ala sab'at alafin sanatin wa atahu Allah ta'ala bi kulli yawmin thawab alfi syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'dibul mu'allim. Tashkhisu tabi'atil muta'allim. Ay hadza tashkhisu tabi'atil muta'allim. Jadi kak dito jelasaki ngaoningi karakter santri. Ngaoningi karakter santri atau tabiat santri. Wajibu berwajib alal muallimi atas guru. Wajibu berwajib alal muallimi atas guru kenapa ayu syakhisa ngaoningi kalaban detail ngaoning kalaban detail tabiat al-mubtadi'in ka karakter santri. Nyatana dari banyak santri cerdas. Nyatana minaz zakati dari kecerdasan ada. Wal ghabawati ban ketorolan. Wal ghabawati ban ketololan. Wa yu'allima ban qatu ngajar mulang pasera muallim huda kamu deka muta'allim huda ka muta'allim ala miqdar wus'atihi atas kadar kemampuan muta'allim.
guru maksa azziyadah tada kanamba azziyadah tada kanamba min miqdarihi dari kemampuan muta'allim dari kemampuan muta'allim. Wa idza kana maka dalam nalika nabada fa idza kullifa maka dalam nalika ipaksa pasera muta'allim santri. Wa idza kullifa maka dalam nalika ipaksa pasera santri ya isa maka putus asa pasera santri. Ya isa maka putus asa pasera santri atau muta'allim. Putus asa an tahsilil ilmi dari ngasilaki ilmu. Dari ngasilaki ilmu. Ya fayattabi'u maka pasnuro pasera muta'allim atau santri. Fayattabi'u maka nuro pasera santri al-hawa dan kahawaran nafsana. Wa yushkila bantati malarat pasera guru malarat ta'li bini fa'ila budi wa yushkila bantati malarat wa napa ta'limuhu ngajari santri wala yusyrika belum ta'ala nyampur pasera guru wa ta'ala nyampur pasera guru ad-daki ada kasantara cerdas ad-daki ada kasantara cerdas ma'al wabi dalam sertana santri tolol al-wabi dalam sertana santri tolol bahwa maka tining syirkun bahwa maka tining nyampur taksirun menikah kecerobohan atau tiaki ceroboh fizaki daka santri cerdas wa kaslanun ben atati sengka fil wabi daka santri tolol wala yaghdab bentak pakil wala yaghdab bentak pakil basara guru bal bali yukarriru ngulang-ngulang basara guru fi mahallin dalam tempat yukarriru balik ngulang-ngulang basara guru fi mahallin dalam tempat la yafhamu sitapaham basara layak memusitapaham pasera santri hatta hu deka ilmu hatta yafhama ulang-ulang hatta yafhama sehingga paham pasera muta'allim atau pasera santri. La yubdilul ilma illa liman yu'azzimuhu ay hadha la yubdilu ini enggak ada jelas lagi la yubdilu tak apare pasera guru tak apare pasera guru al ilma daka ilmu illa liman kecuali daka orang yu'azzimu silanaman yu'azzimu se ngaku-ngaki pasirahman huda kaino wala yu'allimu bentak ngajaraki pasirah guru tak ngajaraki ilmu pasirah guru manda ka orang la yu'azzimu seta ngaku-ngaki silana man la yu'azzimu seta ngaku-ngaki paseraman huda ka ilmu wala yukrimu bentak amal jaki paseraman huda ka
yahsulu bani kata bisa ihasilaki wa napa ilmu illa bita'zimi kecuali kalaban ngaku ngaki illa bita'zimi kecuali kalaban ngaku ngaki wa takrimi beramal jaki illa bita'zimi kecuali kalaban ngaku ngaki ilmu wa takrimi beramal jaki ilmu wa ban bentining masyarakat orang waman batining pasera orang la yubali si tak peduli pasera man lamun tak peduli sepani kata lamun tak peduli pasera man fi muta'allimin dak kasantren tak peduli wasfahu dak kasai pesantren wasfahu dak kasai pesantren alama tak peduli alama atas perkara sila nama tu kira si ampun itu terbona rumah. Walam yaltafid bentak noleh. Pasara mu'allim tak noleh pasara mu'allim. Dia kasantren. Hatta yamurra sehingga berlalu alaihi atas santre az-zaman pada zaman faqad khana mangku khianat faqad khana mangku khianat pasera guru faqad khana mangku khianat pasera guru fi haqqihi dalam hak guru litatyi'i ayyamihi karena alasana litatyi'i ayyamihi karena nyak-nyaki banyak-banyak arena guru litatyi'i ayyamihi karena nyak-nyaki banyak-banyak arena guru mungkin arena apa? Yes.